Zdaj predajam besedo našemu dragemu gostu, ki nas vsako leto počasti z obiskom. Upam, da bo tako tudi v prihodnje. Žel, very welcome. Very welcome. We are really honored that you are here again with your group. And of course we hope that we are going to continue this also in the future. I hope. Yes, and hope also with the weather like this. Yes, beautiful. Yeah. So, please. Je peux parler en français, ça va? Mais je voudrais d'abord remercier Monsieur Darco, dire à quel point c'est un plaisir pour mes camarades, pour nous tous, la troupe de Béjart. C'est un plaisir immense de revenir ici. C'est un rendez-vous auquel on tient. On a toujours été accueillis avec beaucoup d'amour et d'attention. Donc on se sent en famille, c'est très agréable d'arriver dans un endroit où on se sent en famille, accueilli et aimé. Voilà. Et puis je vais vous parler du programme. Mais... Najprej bi se rad zahvalil gospodu Darku in celotni ekipi, ki nas sprejme tukaj vsako leto. Tukaj se res počutimo doma in tako jaz kot plesalci se radi vračamo. Zdaj bom pa povedal nekaj o programu. Donc on va vous présenter Bhakti 3 en ouverture de programme. Bhakti, c'est un ballet qui a été créé par Maurice Béjart en 68 à Avignon sur des musiques traditionnelles hindoues. Et ce ballet a comme sujet Shiva et Shakti, qui est sa partie féminine, qui est son énergie vitale. Donc c'est une illustration d'un adorateur qui prend la place par amour d'un dieu et qui s'identifie à ce dieu. Donc ce ballet est un style très particulier de Maurice, ça date de 68 et je tenais à le montrer ici parce que c'est très différent de ce qu'on a montré jusqu'à présent. Ensuite, je vais vous présenter un... Oh, pardon, oui. Se pravi, program se bo začel z baletom Bhakti 3, ki ga je Maurice Béjart ustvaril leta 1968 v Avignonu. Gre za precej poseben balet, zelo poseben stil, ki je precej drugačen od česarkoli, kar smo prej tukaj predstavili Béjartjevega in ravno zato sem ga hotel predstaviti letos v Ljubljani. Gre za balet na hindujsko glasbo in pripoveduje o predanosti Bogu, Šivi in Šakti. Šakti je ženski alter ego Šive. Ensuite, je vais vous présenter un solo qui s'intitule Étude pour une dame aux camélias. Maurice Béjart a créé ce solo pour une danseuse qui s'appelait Christine Blanc en 2001 dans la compagnie. C'est un solo qui sera dansé aujourd'hui par Elisabeth Rose, qui est une des premières danseuses de la compagnie, sur la musique de Chopin. Ensuite, ça va? Drugi del, ki ga predstavljamo danes, je solo Etuda za damo s kameljo, ki jo je Maurice Béjart ustvaril leta 2001 za plesalko Christine Blanc. Letos pa bo etudo plesala Elisabeth Rose, ki je ena najpomembnejših plesalk v skupini. Glasbo je za to napisal Chopin. Le troisième ballet que vous aurez dans la première partie, c'est une création que j'ai faite pour la Chine il y a maintenant 2 ans, je crois. Donc c'est entièrement nouveau. C'est un ballet que j'ai fait avec une inspiration de la culture chinoise, à partir d'un texte d'un écrivain chinois. Difficile d'expliquer ce ballet, c'est une musique originale de mes musiciens qui ont fait toutes les créations avec moi. Et c'est un ballet qui parle... c'est aussi un ballet où j'ai utilisé la sculpture de Martha Pan. Martha Pan était une immense sculpteur hongroise qui avait rencontré Maurice il y a très très longtemps et qui avait fait pour lui 2 ballets, dont un ballet avec une sculpture qui s'appelle Équilibre. Ça va? Se pravi, za prvi del današnjega večera bo zaključila moja koreografija, se pravi koreografija Žila Romana, ki jo je pred 2 letoma ustvaril za predstavo na Kitajskem.
Gre za kitajski navdih. Navdih je bil nek kitajski pisatelj. Težko je razložiti, zakaj pravzaprav v tem baletu gre. Je pa v ta balet vključen tudi nek kip madžarske kiparke Marthe Pon. Marthe Pon, oui. Marthe Pon, ki je spoznala tudi Maurice Béjart in zanj ustvarila 2 baleta. Donc il restait de ce ballet que Maurice avait créé, il restait que la sculpture. Donc moi j'ai pris la sculpture comme point de départ pour ce ballet, et c'est un ballet qui s'inspire du yin, du yang, qui s'inspire de la tradition chinoise, du taoïsme. Voilà ce qu'on peut en dire. Se pravi, za ta balet, ki ga je Martha Pon ustvarila, Béjartov balet, za katerega je Martha Pon ustvarila kipa, je ostal le en kip, in ta kip je bil meni navdih, zame začeten korak za ta balet, ta kitajski balet, ki temelji na načelih taoizma, yin-yang in tako naprej. Voilà. Et puis en deuxième partie, on va présenter Brel et Barbara. Brel et Barbara, bon, je sais pas pour vous ce que ça représente, mais pour nous, ça représente énormément en France. Donc, ce ballet, Maurice l'avait fait dans les années 2000, je ne sais plus exactement, et c'est une suite de chansons de Jacques Brel et de Barbara. Donc, ce sont 2 artistes qui ont été très importants pour nous dans notre culture et qui ont été en plus, Barbara était très proche de Maurice, donc il a fait ce ballet après la mort de Barbara. Et voilà, c'est la rencontre de ces 2 univers. Ils étaient amis, ils ont fait des films ensemble, France entre autres, et c'est basé sur ces chansons. Voilà, c'est aussi de partager notre culture française à l'étranger. Se pravi, drugi del pa sestavlja balet Brel in Barbara. To sta zdaj, gospod Žil se sprašuje, kaj to nam v Sloveniji pomeni, ampak Francozom to veliko pomeni. Brel in Barbara sta zelo markirala 20. stoletje francosko. Gre za suito pesmi obeh. Ta balet je Maurice Béjart ustvaril po letu 2000. Je še kar svež balet, se pravi. Brel in Barbara sta bila prijatelja, skupaj sta ustvarjala tudi nekaj filmov. Poleg tega pa je bila Barbara tudi zelo blizu si z Mauricem Béjartom in on je ta balet Brel in Barbara ustvaril po njeni smrti. Et voilà. To je to. Thank you, Gilles. And thank you for coming to this press conference directly from the airport. It means a lot. Thanks. Tako, torej, seveda boste lahko še vprašali Žila, kar pač vas zanima. Zdaj bi pa mi nadaljevali po našem programu in prosim gospod Simono Mehle, ki je predstavila založbo Modrijan, da predstavi knjigo, ki je pravkar izšla pri založbi Modrijan. Prosim. Hvala, lepo pozdravljeni tudi strani založbe Modrijan. Danes boste več o knjigi oziroma o zapuščini in spominih Maurica Béjarta spregovorile Barbara Drnač in Valentina Turku, ki je študirala na njegovi šoli, kasneje pa tudi z njim sodelovala. Pred slabim mesecem je v prevodu Marjana Poljanca izšla knjiga Trenutek v življenju drugega. To je prvi del avtobiografije Maurica Béjarta, ki je nastala leta 1979 in leta 1993 je potem sledil še drugi del njegove avtobiografije. Trenutek v življenju drugega obsega nekako obdobje do ustanovitve Béjart baleta iz Lozane. Spremno besedo v knjigi je napisal dr. Henrik Neubauer, knjigo je uredil Aleš Učakar, za oblikovno pa je to delo Branke Smodiš. Knjiga je šla o finančni podpori Javne agencije za knjigo.
Preden pa predam besedo oziroma Barbri Drnač, bi pa še napovedala izid še druge plesne knjige, če smem uporabiti ta izraz, v tem letu, in sicer avtobiografijo znamenite ameriške plesalke Isadore Duncan, ki je utrla pot moderni sodobni plesni umetnosti 20. stoletja. Izid je predviden za jeseni, išla bo v prevodu Katarine Mahnič, spremno besedo bo pa napisala Neja Kos, kot verjetno poznate, naša tudi priznana plesalka, plesna kritičarka in publicistka. To je z moje strani. Zdaj pa Barbara bo več povedala. Z moje strani pa samo navdušenje, ko slišim, da bomo v Sloveniji dobili še eno plesno knjigo oziroma plesno knjigo v slovenskem jeziku. Mislim, da ena takšna knjiga pripomore ne samo k širjenju plesnega obzorja, pripomore tistim, ki mogoče niso takšni plesoljubci, kot smo mi vsi tukajle ob omizju. Knjige, priznam, nisem še v celoti prebrala, kolikor pa sem jo lahko tako poštrek, počez, se bere kot en napet roman. Predvsem zato, ker v življenju sem imela srečo, da sem lahko intervjuvala gospoda Bežarja. Imela sem srečo, da sem gospoda Žila videla plesati v Trstu, 2-krat na odru. Še kot taka, da rečem, mlada nadobudna novinarka z mikrofonom v roki, brez kakršnih koli presotkov, upala sem si vprašati vse. In Bežar je bil tudi takšen sogovornik, kot si ga mi novinarji želimo. Odgovarjal je na vsa vprašanja. Naj si bo to umetniška, naj si bo to privatna, lahko smo izvedela, imel rad nakit, zakaj je šel na makrobiotsko prehrano, imel rad potovanja, tako da je bil res umetnik, ki si ga mi novinarji lahko želimo imeti pred mikrofonom, kamero ali karkoli. V tej knjigi boste našli vsi tisti, ki boste rekli, mogoče je to samo še ena nekakšna biografija, tako mimo grede, ampak verjemite mi, da ni. Zvedeli boste marsikaj, še tisto, česar o Bežarju nismo vedeli, tisto, česar smo si želeli vedeti, pa mogoče nismo tudi kdaj upali vprašati. Zelo je tako poljubno napisana knjiga in verjamem, da bo našla pot do, da rečem, normalnih bralcev, ne samo tistih, kot sem rekla, da smo baletoljubci, plesoljubci. Veliko veselje mi je, da je tukaj Valentina, ki je izkusila čik to čik z Bežarjem, fizični odnos z njim. Bom pa tudi še povedala tole za vse tiste, ki mogoče še ne veste, tudi smo veseli in Valentina bo vesela, da je marca naredil audicijo in bil sprejet med 11 fanti na Rudro tudi Drejc Derganc, plesalec Chiara's Dance Company, tako da ja, Slovenci smo plesni narod. In Modrijan, hvala za eno knjigo in hvala še za naslednjo knjigo. Valentina, zdaj pa ti boš povedala vse, kako je bilo delati z Bežarjem. Dober dan, jaz lahko seveda govorim o svoji osebni poti in izkušnji z njim, ki je bila neverjetno intenzivna za mene. Trenutek, v katerem sem spoznala gospoda Maurica Bežarja v življenju, je spremenil moje življenje. To je definitivno, to je ključen trenutek za moje ustvarjalno obdobje in za moj osebnostni razvoj. Bila sem zelo mlada, bila sem zelo srečna, ker sem bila sprejeta na fenomenalno Rudro akademijo, ki je izgnala iz mene vse to, kar sem mislila, da vem in čutim do plesa, in prečistila me in je vgradila v mene popolnoma novo znanje, čustvo, eno intenziteto, s katero je ta človek delal to, kar je ljubil, in ljubil to, kar je delal z nami, je popolnoma spremenilo moje čutenje umetnosti in plesa. Kar je specifično za veliko plesalcev v klasičnem baletu in tej edukaciji doživlja ples dost površno, dost formalno, da se lahko tako izrazim. Maurice je iz nas dejansko zahteval vsebino, takšno silno globino, takšno silno neposredno strast, vero, pogum, da je bil sposoben
popolnoma transformirati ne samo človeka, ne samo umetnika, ne samo plesalca, ampak osebo kot takšno. Za mene je to stvaritelj in zakaj jaz danes se ukvarjam še vedno s tem, s takšno strastjo, kot se ukvarjam, in mislim, da se bom zavedno, zato ker bom ponovno povedala, trenutek spoznanja Maurica Bežarja je spremenil moje življenje in možnost, da sem lahko ob gospodu Žilu Romanu in čudovitim, fenomenalnim umetnikom bila del te ene troletne faze v mojem življenju, je to, da danes tukaj sedim in da ustvarjam naprej to, kar ustvarjam za toliko ljubeznijo in vedenjem, kaj je, kako se reče v angleščini, what's behind the curtain v tem našem prečudovitem poklicu, ki izgleda lep, estetičen, ampak tista baza, notranje strasti, tistega neverjetnega fokusa, ki je potreben, tiste iskrenosti do sebe, tiste srčnosti, s katero je ta človek delal in na katero nas je tudi, bom rekla lepo, zastrupil za to svojo osebnostjo, je edinstven. Moram priznati, edinstven, za mene edinstven v mojem življenju in vemo mnogi tudi v svetu. Voilà. Hvala lepa za tole. Ja, tako vidite, tako prihaja energija v te križanke, iz križank samih in iz ljudi, ki jih povabimo sem in ki se na naša vabila odzivajo. Zdaj smo pa na vrsti za vprašanja, torej izvolite, karkoli vas zanima. Tukaj smo še naslednjih nekaj minut, preden bomo tam še prigriznili, ker je tudi čas kosila. Razlog tej uri je ravno prihod direkten Žilov z letališča na novinarsko, torej njegov prvi stik tokratni z Ljubljano. No, in ker smo vam uničili kosilo, smo zato poskrbeli tudi za to, da bo kosilo tukaj. Zdaj pa vprašanja še pred tem. Prosim, gospod Zlobec. Kako si vi razlagate ta fenomen Takole. večdesetletne tradicije povezanosti Bežara, ki je bil pred več kot 40 leti s tremi razprodanimi večeri, se ne bi zgodilo niti Salzburgu, niti Milanu in to naprej. Ves ta rok, ki je leta 71 in absolutno nezmanjšen interes. Tudi samo, da smo imeli lansko leto, pa še prej in to naprej. Vidite, da je 1400 kartice prodanih, kar pomeni, da sploh ne vem, kako bo vsi notri. No, če smem jaz čisto na začetku, prav gotovo gre za energijo, predvsem pa gre tudi za kvaliteto. In pa za izjemno prizorišče. To lahko vidimo zdaj, ko je bil v Ljubljani poskus nekega ustanavljanja, nekega tretjerazrednega poletnega prizorišča, ki je pač končalo, kakor je, oziroma bo. Tukaj smo imeli pa srečo, da je leta 1957 se tega prizorišča lotil sam Plečnik in seveda pustil svojo energijo za veke vekomaj. In tamle na vhodu v poletno gledališče piše: minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin. In mislim, da to zelo, zelo, zelo drži. Zdaj pa predajam besedo mogoče najprej Žilu. The question was why still Maurice 40 years ago? Because he was a genius. Mais si Maurice reste aujourd'hui, c'est parce il était en avance sur son temps. Donc, et en plus, c'est un être qui avait une culture phénoménale. Et quand je vais travailler sur son œuvre, quand je remonte des ballets, il y a véritablement des perles. Je viens de monter une soirée Mahler. On arrive d'un spectacle à Lausanne, on a monté une soirée Mahler. C'est un ballet qui date de 78. L'impact est resté exactement le même et les gens sont heureux aujourd'hui de découvrir une danse simple, classique si on veut, mais où l'émotivité et la personnalité des danseurs est mise en avant. Donc je pense que Maurice est un chorégraphe qui a su servir non seulement la danse évidemment, mais qui a servi la danse en servant ses interprètes, avant de se servir lui-même.
Se pravi, mislim, da je v veliki meri to zaradi tega, ker je bil Maurice Béjart vedno pred svojim časom. Bil je tudi zelo razgledan in bolj kot delam z njegovimi deli, bolj kot znova postavljamo njegova dela, odkrivamo bisere, resnične bisere, kar se tiče baletne umetnosti. Naprimer, ravnokar smo v Lozani predstavili cel večer baleta na glasbo Mahlerja, ki jo je Maurice Béjart ustvaril v leta 70. In še vedno publika je to sprejela z velikim navdušenjem. Zakaj? Mogoče zato, ker gre za preprost ples, klasičen ples, če želite, ampak še vedno je Maurice Béjart vedno pustil, da se izrazijo tudi njegovi interpreti, da njihove osebnosti zažarijo skozi vloge plesne, ki jih interpretirajo. Maurice Béjart je služil najprej plesu in svojim interpretom, šele potem je služil sebi. Hvala. Valentina? Nimam kaj dodati, absolutno to je to. Stvari, ki bazirajo na taki genialnosti in srčnosti, so večne. To je to. Barbara? Let's dance, pika. Ne gre. Še kakšno vprašanje? Prosim, prosim. Zakaj je bil še obnovljen in ni še na programu? Kateri balet? Pardon? Dibuk. Dibuk. Ah, mais ça va venir. Bo prišlo, brez skrbi. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est un ballet magnifique que j'ai dansé beaucoup et que j'aime énormément. Et bien sûr qu'on va le reprendre et qu'on va le programmer, bien sûr. Ne da se vsega hkrati narediti in to je balet, ki ga imam zelo rad, v katerem sem veliko plesal in vsekakor bo na programu prej ali slej. Ne da se pa vsega naenkrat narediti. La prochaine fois. Naslednjič. Tudi v Ljubljani. No, če mi dovolite, bi jaz še samo napovedal nekaj dogodkov, ki se nam bo zgodilo, preden se lotimo kosila v bližnji prihodnosti. Jutri zvečer, torej nocoj Haroški, spet ples iz Minska, iz Belorusije. Potem jutri večer samospevov, nagrajenca Prešernovega sklada Bernarda in Markus Fink. Med 7. in 12. julijem bo v Križankah potekala 16. mednarodna likovna kolonija pod umetniškim vodstvom Toma Vrana. Otvoritev bo v petek 12. julija ob 12. uri v Viteški dvorani, vsi vljudno vabljeni. Tudi prva delavnica se bo zgodila sočasno z likovno kolonijo in sicer bo potekala med 8. in 12. julijem tukaj v Križankah. Potem 9. julij Verdijev Requiem v Poletnem gledališču, 11. julij gala koncert Opernih arij z solisti Akademije Teatro La Scala, z radijskim orkestrom in Đorđom Pelivanjanom. 10. vmes v Slovenski filharmoniji Stabat Mater z fundacijo Teatro Verdi iz Trsta, to je darilo Trsta Ljubljani. Pride tudi tržaški župan Roberto Kozolini in je pod pokroviteljstvom obeh županov, torej tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića in pa njene ekscelence veleposlanice Italije, Republike Italije v Sloveniji. Od večjih stvari še seveda flamenko, 18. julij spet ples z Marijo Pahes tukaj v Poletnem gledališču, pa potem zbor Glinka iz Peterburga, kar 3 koncerti po Sloveniji, 25. Ljubljana, 26. Kostanjevica na Krki in 27. julij Kranjska Gora. Naša tehnika bo na naslednji novinarski tele Pingvine malo boljše pritrdila. In pa 30. julija orkester Marinskega, prvič Marinski po 10 letih v Križankah. Torej vedno v Galosovi dvorani, tokrat zaradi obnove in menjave stolov, ki jih bo nažalost isto število
ostalo, tako da bo še naprej tako, kot je bilo, ampak tako je. Tukaj v poletnem gledališču Marinski z Gergijevim na programu Wagner, potem uvertura, potem od Griga klavirski koncert z varovancem fundacije Rahmaninov, in sicer bo igral Griga, to je tak, se mi zdi, primeren koncert za odzuni, v drugem delu pa 4. simfonija Petra Iliča Čajkovskega. Tako, to zaenkrat, pol se bomo pa spet videli in seveda upam, da v takem številu, ne glede na dopuste. Od plesnih stvari, ko smo ravno pri plesu, bi želel omeniti še Briljantino seveda v avgustu, premiera 19. avgust in pa balet Borisa Ajfmana na zaključku 9. in 10. september.